يسي حكوني يدي مولاني وحزنا غيزكال حقر يدي. Qui es-tu? Mélissa Sri, 26 ans, bientôt 27 ans, diplômée d'un master en géologie des bassins sédimentaires, chanteuse, comédienne et un peu actrice. Quel est ton style musical préféré? حملة السلتيك اين تغني نوك لي فيكينغ اي تو هكا جو نسي با بالك لي انسترومون سي نورمال سي سور لي انسترومون يستخدمني يتعجبني باسكو لا لونغ نتفاهم غارة اي وفيرد بلي نتمشى في شطوح لا شانسون بيربير بوكو بلوس نتمشى في لو ندير نتمشى في بالك سلام ويدير الا يدير جروب جورجورا اوسي. Comment as-tu commencé? Dans une association culturelle, je suis danseuse. Je vais faire la danse. Ils ont commencé un projet, Huska, c'est une comédie musicale, en 2014. Donc, l'association culturelle, je suis leur enfant. Les ateliers, c'est danse, musique et théâtre. Donc, j'étais dans l'atelier de danse. Au faire des menus, les trois. Si tu étais une catastrophe naturelle, tu serais laquelle? Un volcan, mais explosif, mais chez fusif. Parce que, après, ma tarqar zayen, ou les chouina yahbsen, sous maratas, mais à un moment donné, les deux extrémités, soit sous maratas, ma mantkar dadon tqaratas. حكونا تخسرتي تخمضت مثل المزيض. تخسرتي قادين ثورة زغا ماذا كي تاخذ منا فافا باسكو جافي 4 ans يجي داخلو كاميون فين كاينه مش خدمه صالحه غير الفرامه الكاميون ني راح مارشاريا مش خدمه ولا لي زونفون ميم سي جافي 4 ans مي شفيرد باسكو ولا كي لي زونفون اي تو الافن فينا دورا غا فولون انت لا روتني La route nisani le camion ni les voitures en vitesse. Donc je suis خدمة ضوّرة volant. Je m'en vais pour un dispensaire. Ouais, حبس. Quel est ton parcours? Je m'en vais l'association culturelle اسمها deuxième AS. Pour la première fois sur scène ville théâtre régional, c'était en février 2015, comédie musicale Huska. Après l'association culturelle un spectacle pour enfants en 2018. Le fleuve détourné kif le coup de Salim Kadem. Mise en scène Masihat Bilok Difthouran. J'ai remplacé un rôle Giovanna le fun du théâtre régional. La comédie musicale Simou Homhand. L'hymne l'identité le Koudar Bawishir 2021 oui. Antigone en 2022 kif le Koudar Bawishir. La musique c'est un spectacle de rue en plein air le coup de Salim Kadem kif. La chanson Idflaoun dire en 2016. En 2020 la reprise de Dion Koukoud Bilal Rachid Iken Aina Aden également premier single li خدم جمال كالون لك سيروكو اسماعيل خالدي ايما en 2020 ارني راديو لك ذواليا لك ماسيني ساشاوي un autre single انو سميس ثرقيث لك غورزيل الا وما ينوثنا ولاش هذه لي لهنا دو سينجل جوجو La chanson خدمة في les incendies depuis 2021 مازال دفير على بالك ان شاء الله دفع le mois d'août تاعي en 2023 اسميس renaître de ses cendres يخدم سليم كادم ضغا إلا كو ستوديو إيريث ونتقر غير فاش تحكو تقيمة كسوربريز خاطر يلي وانا مشات يحسب الدنيا غير ديال التكست فاش تحكو اكزاكتومون مي يلي ون تفهم كن يعجب. Es-tu proche de ta famille? Très proche de ma famille. D'ailleurs, la تحبي راه زي غادي يسوسد روحها. La période اللي ما روحها j'espère ça ne va pas m'affecter. Ma famille, maman, papa et mon petit frère. Parce que demain, تروح déjà. ماشي je m'en fous mais تروح. Donc papa, maman et mon petit frère, ils vont me manquer. Bon déjà qui je suis l'aîné. Donc je m'a donné le bras droit de maman. Et mon père aussi. Mon petit frère, il a 9 ans. Il est le 28 avril, le 27 avril 2014, il sur scène. Le 26 avril 2014, la première fois il voit la maman sur scène. Du cinéma Afrique de l'Arva. Tous les drôles sur scène, elle m'a fait un câlin. Est-ce qu'on dit le digma? C'est le choc.
jamais toilé il est sur scène pour la première fois سيني ولا تاقي مشي هذا بزاف. Aimes-tu cuisiner? Je faisais raspouiller en 2000 سميت بوا la 6e. Je faisais raspouiller parce que j'étais obligée. La situation est mal maman سهليش خاص ماما يسقالغ ça ne veut pas dire شوق ثنية. Je faisais raspouiller سميت بوا la 6e parce que maman يمال نتلا ثهليش ذني كي ذليني غلفا وتمس 2 ans donc ذني كاني 3 مالا هذيك مع لا كويزينه نروح هي نو بليس ديال رمضان از دي فوالا كوكوتي كريمه ماروس واسينا شحال خدم مع والد كان كاع دينا سي بون دني كي خدم كلشي دونك فوالي تنومي بابا خدام شو ديس كا دي فوا بابا بوكو بليس الميناج. As-tu un petit ami? ça m'a répondu ذاكيا ايفن ثم دي ثاكيا ويتجرب بابا ديك ما ساخا كاي ولا لا فيديو c'est rare. ماشي ça veut dire oui. Te fais-tu souvent draguer? Oui. Oui. يوتيك تلحو نيك الحو رابيدمون شغل تزال مالحو مارش رابيد اون فوا ديال الحراج ماشي ديال الحراج روح هادشي الاغا ولي على غروند بوست الحو رابيد انا راني في بعيد ديون هل مسحو الفاغ يحرحر يدي تفايدي خدمة هيك تي ماكس يا كي كيضرب دراك واقي دراكي دي دراكي هذا شو فيه مغارة خطر ما فيه مغارة. شو تنيض تكفرينش؟ سي حكوني يدي مولاني وحزنا غيزكال حقر يد يدفع يتفين لا يعرفوا ذموننا الجيل يتكاغي ووايض ذكت فسوس تاعكم فلا تام الدور النغ القور ترررن يورا غني زكوا غني ببركان نذكون وي غادي ببوينا يوروبيان خدمه ديجا اكويد سكوريست عطاس الحوايج تحفظها ديجا جامي خماو كذي كوريست نتا كفاريناس سكو سميتي مزيا قال هذه لي بريمير تو سمحتي صاصا طاس طاير حفظها سناك لي تيترينس قديم سورتو دي لي ريبيتيسيون يدس ديفلوبير مليح لوغي موزيكالي.